Inibingelele kuphina kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, oy we. Our king knows with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavideo ami. Bingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisani ngwakamthemba ke benamhlanje bafowethu ngindizile ngibhabhile bafowethu ngathi ufinyelela la konakele la bafowethu imali ephambi kwami dokotela yebo Nkosi dokotela sawubona bhuti wami sikubingelele kuSelect Africa TV sibonga kakhulu sibingelele emsakazi siphinde sibingelele nababukeli beSelect Africa TV uDr Msuthu lo inyanga yabezizwe umzimba okhala amathamba amanye amadoda ebhodla ubisi mina ngibhodla amanzi njengengcubo njengenkomo kade ayifela basho njalo labangaziyo kodwa abaningi bayadideka makuthiwa Dr Msuthu cha umngoma ezulu lona udla kadla kalibele akusuke ukukhulunywa ngayo okuyindoda esike yathi ukunyakazisa izinto eziningi bayibona abanye bathayi umncane lo muntu abanye bathayi lo lugodo luyabesinda abatshathi bala bazama ukungifukula ngendlela erongo dokotela konakele ngibona imali yasengithe ngiyangena bafowethu la ngena nje la egethini ngamukeliswa imali nemali kuyimanje njengoba ngikhuluma nani nje siyaphila ke ezweni kumnandi bafowethu siphila kamnandi kuney'nsizwa ezibusisiweke emhlabeni kuney'nsizwa eziphathisiwe njengoba ngino Dr Msuthu namhlanje ngithe ngimvakashele bafowethu benihleze nikhala nithi niyamdinga nifuna ukumbona nifuna ukuthi sixoxe naye hayi no ngimlandile Select Africa TV ifika noma kuphi la enisuke nithume khona baba sinawe namhlanje imali nayi imali la ngiyabona futhi ngiphethe insizwa amajongo bafowethu right Siyaphila msakazi ophumlando wamasondo isibongo ola wacija kanje ngaka hayi uDr Msuthu osibizele ukuthi asize la usuku lesinamhlanje ukuthi sizokwazi ukuthi sihole madodana niya kale mali uqala uholelwa mina ngingakaholi nini hayi igama ngokwanele ngwasibisi ya nami ngibizwe yena uDr Msuthu namhlanje ziyakhala bafowethu ya ziyakhala namhlanje aziyakhala ke babukeli beSelect Africa TV insizwa lezi ezisebenza noDr Msuthu zithi izohola bafowethu ke sisazoxoxa bafowethu indaba isazoba mnandi sazoxoxa nje dokotela siyabonga mfowethu ukusinikeza ithuba sokuthi sibe la namhlanje sifikile sizoxoxa ngomsebenzi wakho insizwe isencane but iphathiswe imangaliso mkhulu mina ngithi umsebenzi obalekile kunokuthi kubonakale lo mzimba omncane kodwa into ebalekile umsebenzi nesikole osuke uphuma kusona wafunda kusona ngoba uma uthwasa noma uyofunda imithi usukufana nomuntu osesikoleni kungakho nje namhlanje nifika ngosuku olumbi kakhulu ngisebenza namhlanje ngithe nje abafana aba relax ngizokwazi ukuthi ngibanikeze izinto zabo ngoba akufanele mangabe usebenza nabantu ujabule wena kodwa bona bengajabuli ngoba ekugcineni ngelilanga uzozo kunamagama amambi kuthiwa mhlawumbe abazali balezi ingane ezisebenza nami la betha lezi ingane lezi zigqoka izinto ezidabukile zigqoka izinto ongayitholi kahle kodwa mina ngibe ngibonakala ngigqoka izinto ezibizayo so kodwa ke akubalekile kakhulu lokho okwelapheni ukuthi selaphe abantu singachomi singavezi izinto esinazo ukuthi nje ngoba ngesikhathi nifike ngaso nifike ngesikhathi vele la ngifuna ukuthi abafana bejabule ngicabanga ukuthi nabo bajabula ukuthi bathole lithuba ukuthi bavele nabo ngoba ibona benza umsebenzi omningi kunami mina okwami ukuthi ngingene esigodlweni ngihlole abantu ngibatshela ukuthi ke bafana ngicela nenze lokhu nalokhu ngibathume benze izinto la ekhaya ngihlali ke mina umuzi wami wesibili engifike ekseni nje la ekhaya ngo9 ngizosebenza ntambama bese ngiyahamba angisiyena umuntu ohlala ngilomuzi omunye okaMashu ngoba la isenanda eNewtown A emaplazini la ngisebenzela khona emzini wami omusha okuyisibhedlela nje sokuphilisa abantu la ekhaya kodwa abagadi bawo lo muzi ila bafana abahlala ekhaya ingakho ngithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi bejabule nje uma behleli ekhaya bengathi sisokole
Bafowethu, nihlangana kanjani no Dr Msuthu? Bafowethu nisebancane kodwa naye futhi emncane. Udokotela kufuze ngabe insizwa nje ngene einganeni but usevele wakhula ngomsebenzi yakhe emihle ekusiza abantu. Nihlangana kanjani lena ngoba phela kwesisikhathi ukuthi ngiyathuka ukuthi le out le isebenza ngezinto ezikanje. Nikhona kanjani bafowethu? Okokuqala umsakazi uDr Msuthu ube umuntu esihlangane naye ngokwenkolo esontweni. So mesihlangana naye samba iguqo, siphuma kuphisa ama-respect, siphuma kuhluhluwe, siphuma kumtubatuba ngenxa yesonto. Sasihlangana naye kanjalo ke sasizazana naye kanjalo, sasisonta ndawonye. Mesonta ndawonye ke sigcine sihlala nje ndawonye, sihlala ndawonye. Wasethi uDr Msuthu ke sinomshana sobabili. Hayi ke simsize ngoba uyedwa la. Ngeke akwazi ukuthi ukumanage kahle umsebenzi wakhe eyedwa ngoba unemizi emibili. Yena okwakhe ukuthi afike la asebenze ekseni simsize ngaloko esimsiza ngako ntambama aphindele ezantsi ithine simgadele nje umuzi la. Kodwa ke okunye akukho okuningi okusabisayo nokusabekayo, sihlangene nje kanjalo. Kunjani ukusebenza nodokotela mfowethu? Akuright kakhulu ngoba yonke into ihlezi iqondile mawusenza nodokotela. Yebo. Okay, mfowethu namahlonike lenkani. Dokotela ngibuyele kuwena mfowethu siqhubeke nemisebenzi yakhe sibonayo emihle. Ikufikela nini lento mfowethu ngoba siyakubona uyinsizwe esibukeke isencane. Yes siyafika kulezi zinto kubantu bese bancane. Ifika nini ukuphi? Kuphi ekhaya? Asiqale lapho kuphi ekhaya? Kakhulukazi babukele emakhaya nawe emsakazi. uDr Msuthu indoda evela endaweni ekude kuthiwa isemanyiseni eduze kwendawo kuthiwa isengwavuma umngcele lapha weMozambique neSwaziland la engidabuka khona engizala khona ngase ngiba ke nekhakho mama lisemtubatuba maqede ngase ngakha umuzi nakhona eMtuba ngawo umuntu ke osegxila kakhulu ekuthenini abe la eKZN eThekwini la ngigcine sengiba nomakoti khona nezingane ngaba nemizi khona kwaba kanjalo nje uDr Msuthu ke abaningi bebemazela kakhulu njengoba bafana besho bebemngazela esontweni bengasiyena umuntu ovela kwimedia kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi kufika abanye nabanye gcina kuthiwa no ku TV uyabizwa kuma TV yathila ake uyovela khona ke uchaze ngoba abantu bayakudinga base ke kuba into kanjalo nje yeah iyafika Dr Msuthu lento mfowethu siyehla lesehlo bakuphathisa bakena abadala ukuthi no sebenza ngabantu kunjani mfowethu iyakuthusa lento iqala kulento ngenhlanhla bengimncane kakhulu noma bengenayo understanding mangikhumbula kahle 1998 ngiqala ukungenwa abantu abadala uma bengena ngabe sengithathwa kwathiwa angihlanjululwe ngenhlanhla ugogo wami bekade eyisangoma umkhulu wami eyinyanga qobo lokuba inyanga straight waseya engithatha kugogo ethi angenzelwe izinto ngathathwa ngenzelwa izinto wathi ugogo uyehluleka ngadlulisela endaweni yaseMaputo la kwathiwa ngihambe ngiyophothula khona lo msebenzi ngabe sengibuya ke ngibuyele ekhaya la ngiqale khona kubona ukuthi no manje umsebenzi sengiyawazi noma umsebenzi sengiujwayele ngisho nje ngithi kusukela labo 2009 bese ngiqala sengibona ukuthi hayi sengiyindoda ke manje noma kungasikhona ukuthi bese ngiqedile ngoba inyanga ayiqedi umuntu oyinyanga okhuluma ethi yena uyinkunzi kunazo zonke izinkunzi akazilutho loyo muntu lo ngoba isikhathi mhlambe naqala ukwelapha ngaso bekungagadlwana bekungaliwa inyanga bezilwa manje ke akusashawana manje ubani umuntu nomuntu usesebenza nje buthebelele thina bekuthi mangabe ngiphumile mhlambe ngiyokhipha umuthi emzini womuntu uthothi ngizobuya ngigula sengichama ligazi ngoba akusizona izinto ezilula ngiqale ngisemncane kakhulu lezi zinto ngenxa yesiphiwo ngoba bengiphiwe kakhulu ukuthi ngihlole uma ngihlola inkinga yomuntu ngikwazi ukuthola ingqikithi ngelapha ngalokho ukuthi ingqikithi yalomuntu idinga ukuthi ngihambe ngifike la kwabe sekukhula ke isikole belokhu besho bethi umncane ngikhula ngifunda lo msebenzi ngiufunda lo msebenzi agcina sengifunda izinto ezikwazi ukuphakamisa abantu zibathathe zibabeke ezingeni engingabala ukuthi abantu bamabhizinisi ngibala abantu ababaculi ngibale
wonke nje umuntu othi yena uyayisebenza bese ngikwazi ukwenza lezo zinto lezi lento iyakhula until kuze kufike manje sengikwazi ukuphuma ngihambe namazwe ngiye boMozambique ngiye boBotswana ngiye kuphi ngoba imhlaba ngohambile kakhulu ngenxa kodwa yokufuna ukufunda ngoba uma umelaphi awuqedi ukufunda ufunda uze uyofa yeah. Wayibeka ayibaba yacaca wayibeka yacaca engicabanga ukuthi bayithokozela ababukeli beSelect Africa TV njengoba beningithumile bafowethu nginaye namhlanje bathi lensizwe isencane kodwa yenza imangaliso kunezinto abayibonayo zenzeka kunezinto abasuke bezizwa kwezinye inyanga zenzeka lezi zinto ethola ukuthi ziyaqhamuka baba uthola ukuthi kuthiwa inkosazana amafutha enkosazana izinto ezikanjalo le magic oil lezo zinto zisuke zikanjani baba ngizoqala ngikhulume nje mayelana nenkosazana inkosazana mina isikhathi esiningi ngeke ngahamba ngayithola eMozambique endaweni okuthiwa isemashishi inkosazana akusiyo inkosazana le ebonakala igcwele amakhemisi le amafutha abovu okuthiwa inkosazana yehlukile amafutha ayo athi wabe cream white amafutha enkosazana noma inkosazana ayizwani inkosazana nokushisa la kuhleli khona ibhodlela elinamafutha enkosazana kufuneka lihlale endaweni yamanzi lihlale emanzini noma ibhakede noma yini endlini ngoba manje lo muntu akazwali nokushisa umuntu kahle yena ophila olwandle so ikhona inkosazana yasolwandle ikhona inkosazana yasesizibeni kodwa futhi lezi zinto azikwazi ukuthola enoma ubani ngoba lento iyimfihlo uma ukwazi ukuthola lento usuke umuntu okwazi onalento ephila kuwena ngithi uyayihlonipha noma into ekuwena noma esithunya noma idlozi eliphila kuwena lisuke ligezekile liclean phaqa ngemva kwalokho ke liyakwazi ukuthi likubonise into efana le ukuthi ungayithola endaweni ethile noma ungasezi ukuyithola olwandle uzoyithola kumuntu osuke kuyena enayo ngoba nento okuthiwa isandawana nayo ungahamba umhlaba wonke uyifuna kodwa uthothi uzoyithola ngalesikhathi ungasalindele ngoba lento lena akusiyona into kanombani izinto ezimfihlo ezifihliwe ngibuye ngize la makukhulunywa ngento ekuthiwa magic oil ngiyezwa abanye Nkosi yami bangathi abanye abelaphi mhlawumbe ngiyabagxeka noma ngenzani into ekuthiwa imagic oil asike isihlahla esibizwa nge-magic oil ngoba into yamafutha iphuma esihlahleni akukhona amafutha aphuma futhi entweni eyisilwane isilwane noma ngabe isiphi isilwane amafutha lawo angithi igama lithi magic oil amafutha kodwa manje into okuthiwa imagic into esuke ingekho oyenza wena uyakhe ukuze ikwazi ukwenza umlingo so ayikho into okuthiwa amafutha magic oil ayikho into okuthiwa magic oil umuntu into akasuke azenzele yona azakhele yona bese kuyaphenduka ke sesibiza ngani nge-magic oil noma singasho sithi khubalo lakho liyi-magic singasho sithi impande yakho imagic ngoba wena usuke lento lena usuyenze yaba yini yaba umlingo yenza into ebekadinga lindelekile ukuthi ingayenza yeah wayichaza iyacaca baba naba abantu sebekholelwa ukuthi inyanga zithwele wonke umuntu usefuna ukuya enyangeni ayothwala kuthiwa kunani kuneyinkambe ezidliwayo izinto ezikanjalo ikhona lonto wena baba uyayenza yini leyo yini ngingasho nje umsakazi wami ngithi sekukaningi ngithola amagama afana nalawo kusukela ngiqala ukuphakama kahle hle ngibona ukuthi sengiphakeme manje ngiqala ukugibela into efana nemoto 20 mangaphosisi u2014 kuze kufike manje bekade abantu abaningi mabebona umsebenzi wami uyaphambili ethi umuntu ngithwele leyo magama la uyazi ngifuna lento ukuyicacisa kumlaleli lapha ekhaya ukuthwala akusiyona into esingahamba si explain